The nationwide protest that shook Iran over the last weeks appears to be being smothered. Reka twubike amacupa twegura inyandiko aho gucogora ahubwo biri gukara kurushaho. Muri Iran birasa naho bari gufata essence bakamena mu muriro. Imyigaragambyo irarushaho kugira ubukana bwinshi buri saha, niba ahubwo atari buri munota. Gusa ariko niba hari umuntu wa mbere uri kuryama ntabone ibitotsi yanabibona karota naba gahita kanguka, ni Ayatollah Ali Khamenei, umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Kubera ko mu gihe rakiri kureba uburyo yahangana n'ibibazo by'imbere mu gihugu, amahanga nayo yamennye essence mu muriro, irenyegeza biragurumana. Mu gihugu hose muri Iran hari imyigaragambyo yatangiye mu mpera z'Ukuboza 2025 nyuma yo gutakaza agaciro k'ifaranga ry'igihugu. Iyo myigaragambyo yarushijeho gukomera, yihinduka imvururu zateje abantu bamwe gupfa, ndetse insengero, ibigo n'amavuriro namwe mu bigo bya leta bitwikwa n'abigaragambya bamagana ubutegetsi bwa Iran. Ibihugu bikomeye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangaje ko bishyigikiye abigaragambya, kandi ko leta ya Iran nibibasira bizajya kubatabara bikoresha imbaraga za gisirikare. Byose byazambye ku itariki ya 28 Ukuboza 2025 ubwo bamwe mu bacuruzi bigabije imihanda ya Tehran bashaka kwamagana gutakaza agaciro k'ifaranga rya Iran ugereranije n'amadolari ya Amerika. Kuva mu mwaka ushize ifaranga ryatakaje agaciro, ndetse ibiciro by'ibirimo gazi yo guteka ndetse n'inyama bizamukaho 40%. Imyigaragambyo yarakomeje kugeza ikwiriye mu bice bitandukanye by'igihugu. Gusa ariko ku rundi ruhande, inyuma y'amarido, inyuma y'ibyo tutabonesha amaso, haba hari andi mabanga twahishwe hamwe tutabwirwa. Inyuma y'imyigaragambyo tubona hari undi uyiri inyuma. Ayatollah Ali Khamenei yakunze gutaka kenshi avuga ko Amerika na Israeli aribo bari inyuma y'imyigaragambyo, aho bashaka kwikoresha bamuhirika ku butegetsi. Ariko birasa naho ibyo yavugaga hari ukuri kurenze kuba kuzuye, kuko byamaze kumenyekana ko hari umugabo witwa Reza Pahlavi, umuhungu w'impunzi w'umwami wa nyuma wategetse Iran, hari nawe leta iriho ubu ya Khamenei yahiritse ku butegetsi. Uyu Pahlavi rero usanzwe umaze imyaka irenga 40 atuye muri Amerika, niwe Trump ashaka kwifashisha bagahirika Ayatollah. Bamara guhirika Ayatollah Ali Khamenei, uyu akamusimbura, hanyuma agategeka Iran ariko mu nyungu za Amerika. Abigaragambya benshi muri Iran bakomeje kuririmba izina rya Reza Pahlavi, ndetse banitwaje ibyapa binini biriho amafoto ye basaba akagaruka akaba ari uyobora Iran. Uyu ni umugabo wa mu buhungiro, akaba umuhungu wa Shah cyangwa se umwami wa nyuma wa Iran. Reza Pahlavi ubwo yashishikarije abaturage kujya mu mihanda kwigaragambya. Ariko se uyu mugabo wahoze ari igikomangoma cya Iran ni muntu ki kandi ashyigikiwe bingana iki? Ese birashoboka ko yahirika Ayatollah Ali Khamenei agafata ubutegetsi? Reka twubike amacupa twegura inyandiko tubiganireho. Nitwa Oscar Dushime, nguhaye ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyane. Mu gihe yategurirwaga kuragwa ingoma ya Iran, Reza Pahlavi yoherejwe kwiga gutwara indege z'intambara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ubwo yari ku ishuri muri Amerika, impindura amatwara yo mu 1979 yakuyeho ubwami bwa se. Uyu musore wari ukiri muto yareberaga ku ubwami bwa se Mohammed Reza Shah Pahlavi, wari ushyigikiwe n'ibihugu by'uburengerazuba. Byose yarabirebaga ubwo ubwami bwahirikwaga, ndetse se agahunga igihugu, aho yaje kugwa mu Misiri hazi indwara ya kanseri. Kuva ku butegetsi gutunguranye kwasize uyu muhungu wari ingimbi hamwe n'umuryango we nta gihugu bafite, biringiye gusa bakundaga umwami hamwe n'inshuti ziba mu mahanga. Mu myaka za 40 yakurikiyeho, ibindi byago byagwiriye umuryango nanone. Mushiki we muto hamwe na murumuna we bombi bariyahuye, bituma asigara ari we kirango cyonyine cy'ubwami bwa Iran bwari busigaye bufatwa na benshi nk'amateka. Ku myaka 65 ubu Reza Pahlavi arimo gushaka ijambo mu hazaza h'igihugu cye. Aba mu rugo rwe mu mujyi wa Washington DC, abamushyigikiye bavuga ko ari umugabo wiyoroshya kandi benshi bisangaho. Ngakunda kujya muri cafe zo hafi aho
ari kumwe n'umugore we Yasmin nta mutekano bacungiwe. Muri 2022 ubwo yarabajijwe n'umuntu wihitiraga niba yibona nk'umuntu kuri imyigaragambyo yari muri Iran icyo gihe, we na Yasmin bivugwa ko bamusubije ngo impinduka zigomba guturuka imbere mu gihugu. Gusa mu myaka ya vuba yazamuye ijwi kurushaho. Nyuma y'ibitero bya Israel muri 2025 byishe benshi mu bajenerali bakuru ba Iran, Reza Pahlavi yavugiye mu kiganiro n'abanyamakuru i Paris ko yiteguye gufasha kuyobora guverinoma y'inzibacyuho mu gihe Repubulika ya Kisilamu yabihirimye. Kuva ubwo yatangaje umugambi w'iminsi 100 w'ubutegetsi bw'inzibacyuho. Pahlavi avuga ko icyizere gishya akivana mu masomo yize mu buhungiro no mu cyo yita ubutumwa butarangiye se yasize. I Paris yabwiye abanyamakuru ati ibi nagaruka kugarura hahise mu kubaka ahazaza ha demokarasi ku banya-Irani bose. Ubundi Reza yavukiye i Tehran mu 1960. Yari umuhungu wenyine wa Shah nyuma y'uko abandi bagore yashatse mbere ananiwe kubabyara umuhungu uzaragwa ingoma. Yakuze nk'igikomangoma afite abarimu bihariye ndetse atangira gutozwa kurinda ingoma ya se. Ku myaka 17 yonyine yoherejwe i Texas muri Amerika kwiga gutwara indege z'intambara. Ariko mbere y'uko agaruka imuhira impindura amatwara yakuyeho se hajyaho Repubulika ya Kisilamu ikuriwe na Ayatollah. Kuva icyo gihe Reza Pahlavi yagumye muri Amerika. Yize kandi bya politiki, ashakana na Yasmin umunyamategeko w'umunyamerika ukomoka muri Iran, babyarana abakobwa batatu, Nur, Iman na Farah. Mu buhungiro Reza Pahlavi yakomeje kuba ikirango cy'abakunda ubwami. Benshi bibuka uburyo se yarabanye neza n'abategetsi b'ibihugu by'uburengerazuba b'icyo gihe. Abandi bakibuka uburyo igihe cyase hari igipolisi kibanga bitaga Savak cyakoreshwaga mu gucecekesha abatavuga rumwe na Shah ndetse cyashinjwaga ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu. Mbere muri Iran ukundwa kwa Reza Pahlavi kwagiye kuzamuka ubundi kukamanuka, ndetse kuri bamwe akibagirana kubera kuba kure. Mu 1980 yakoreye umuhango mu Misiri wo kwimika nka Shah wa Iran. Nubwo nta kintu gikomeye byahinduye, abatamushyigikiye bo bavuze ko byari bihabanye n'ibyo bavuga by'impinduka za demokarasi. Kenshi yagerageje gushinga amahuriro arwanya ubutegetsi, harimo iryitwa National Council of Iran for Free Elections yashinze muri 2013. Bitandukanye n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bahunze, Pahlavi yakomeje kwamagana urugomo no kwicamo ibice gushingiye ku moko kw'abanya-Iran. Mu myaka vuba aha yarushijeho kwigaragaza. Mu myigaragambyo yabaye muri 2017 bamwe bateraga hejuru bati Reza Shah, roho yawe nihabwa umugisha. Uwo bavugaga ni sekuru. Muri 2022 ubwo polisi yicaga umukobwa witwa Mahsa Amin aho yari afungiye, imyigaragambyo ikomeye yahise itangira ikwira mu gihugu hose, maze Reza Pahlavi nawe yongera kugaruka cyane mu itangazamakuru. Yagerageje guhuriza hamwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko amaherezo ntibyamukundira. Abamunenga bavuga ko yananiwe kubaka ihuriro cyangwa se ishyaka rikomeye nyuma y'imyaka myinshi amaze hanze. Muri 2023 yasuye Israel, urugendo rutavuzweho rumwe, aho yitabira umuhango wo kwibuka Holocaust ndetse abonana na Minisitiri w'Intebe Bwana Benjamin Netanyahu. Ibyarushijeho kuzamura impaka. Bamwe mu banya-Iran ibi babibonye nko gutuka Iran, abandi babona ko hari igikorwa gikomeye yakoze. Mu bitero biheruka bya Israel muri Iran, Reza yahuye n'ibibazo bikomeye. Mu kiganiro na BBC yabajijwe niba ashyigikiye ibitero bya Israel birimo gushyira ubuzima bw'abasivile mu kaga. Yasubije ko abaturage basanzwe ba Iran atari bo bagambiriwe, kandi ko ikintu cyose gica intege ubutegetsi bwa Iran kishimirwa na benshi muri Iran. Amagambo yateje impaka zikomeye. Uyu munsi Pahlavi yigaragaza nk'umwami utegereje kwima ingoma, ahubwo yigaragaza nk'umuntu wakubakirwaho ubumwe bwa Iran. Avuga ko ashaka gufasha iki gihugu kugera ku butegetsi bwubahiriza amategeko, bw'abagore uburinganire n'abagabo, kandi ubutegetsi bushingiye ku matora mu bwisanzure. Abamushyigikiye bamubona nk'umuntu wenyine utavuga rumwe n'ubutegetsi, ufite izina rikomeye kandi wifuza impinduka mu mahoro. Abamunenga bavuga ko yatakaje ukuri kw'ibintu muri Iran kubera imyaka irenga 40 atahaba, kadakunzwe
kandi adashyigikiwe mu gihugu, kandi bakaba babona ko yaba igikoresho cy'abategetsi b'uburengerazuba. Mu gihe ubutegetsi bwa Iran bumufata nk'umuntu uteje ikibazo, biragoye kumenya neza imbaraga afite mu gihe adapimiye mu matora cyangwa urubuga rwisanzuye rwa politiki. Abanya-Iran bamwe baracyubaha cyane izina ry'umuryango we, abandi batinya gusimbuza umutegetsi utaratowe n'undi nawe utaratowe, kandi bikaba mu izina rya demokarasi. Se wa Reza Pahlavi aracyashyinguwe mu Misiri, mu gihe abakunzi b'ubwami bwe bategereje ko umunsi umwe muri Iran hazaba impinduka bakajya kumushyingura mu gihugu cye. Niba Reza uba mu buhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hazabona uyu munsi, cyangwa se niba Iran izagera ikaba nk'uko ayishaka, biracyari kimwe mu bibazo byinshi kuri iki gihugu ubu kigeramiwe n'imyigaragambyo ikomeye. Reza azakomeza gutegereza kugeza ryari ngo ibyo ashaka bigerweho? Mwakoze kudukurikira. Nitwa Oscar. Dushime. Naho utaha, Imana ibarinde. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera icyo uyigurira aho ubonye hose? Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye Fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri modeli zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amarestaurant, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nk'aho ibyo bitari bihagije, Mbagariye Fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 0782080321 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye Fashion.